yitwa Mugisha Fred Robinson wamamaye nka Element Ere mu muziki, akaba umuririmbyi ndetse n'umuproducer. Bwa mbere yavuze ku bivugwa byo gutandukana na societe ya 155 EM, asobanura ko amasezerano bafitanye amwemerera gukora ibikorwa nk'by'umuhanzi nk'umuhanzi wigenga, ariko nko mu gutunganya umuziki ye ubu producer agifite igihe cyo gukorana n'iyi societe ya 155 EM. Bahaye ikaze hano kuri Rwanda mu TV, mwebwe mwahisemo kuzajya mwibanira natwe mu makuru ya entertainment cyangwa se imyidagaduro abagiye agezweho atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, akavugwa ku byamamare ndetse ha mu muziki, sinema, mu mikino ndetse n'ibindi byamamare muri rusange, gusa tukabazanira amakuru yizewe kandi abaturuka indani. Iyi ni Rwanda mu TV, mbabwira nti mukande subscribe kugira ngo mujye mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi biba bigiye bigezweho, kugira ngo mujye mumenya amakuru y'ibyamamare mukurikira ku mbuga zigiye zitandukanye mugenda mubona buri munsi. Mu byumweru bishize ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru hatangiye guhwihwiswa inkuru ko uyu musore yaba yatandukanye n'iyi kompanyi, ariko we yemeje ko aya makuru atari ukuri. Element Ele uyu munsi ari kubarizwa mu mujyi wa Kampala muri Uganda, aho yitabiriye igitaramo gikomeye cy'umuhanzi The Ben akorera kuri Serena Hotel. Ni igitaramo yavuze ko yitabiriye mu rwego rwo gushyigikira umuvandimwe we Tiger B the Tiger The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin, dore ko banitiranwa, umwe ni Mugisha Fred Robinson undi akaba Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben, undi akaba yaramamaye nka Element Ere. Gusa ibyo ntabwo ari byo tugiye kuba dusesengurira hamwe, ahubwo icyo tugiye kurebera hamwe ni Element Ere, amagambo akomeye cyane yatangaje kuri 155 EM. Ndabasaba ko mutajya kure, ntimurambirwe kabisa, ivideo ntabwo iri buze kuba ndende, mwebwe mugume muhari. Hanyuma kandi mu kiganiro n'itangazamakuru ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki ya 16 Gicurasi 2025, Element yasobanuye ko kuba agiye kuririmbira muri Uganda bitica amasezerano afitanye na 155 EM. Mu magambo yagize ati, wambajije niba nkikorana na 155 EM, igisubizo ni yego. Ndacyakorana nka producer, nk'umuhanzi ndi uwigenga, rero ngomba kuba ndi hano. Yakomeje agira ati, ashimira Imana yamuhaye impano n'abantu b'umugisha bagize uruhare mu rugendo rwe. Ati, nemera ko Imana yampaye impano. Impamvu mbivuga nuko nayikoresheje kandi kampa abantu beza bo gukorana nabo. Gukura kwanjye ntabwo bifite igishushanyo cyihariye, ni urugendo. Hanyuma kandi mu myaka 5 ishize Element yavuze ko amaze gukora indirimbo ze bwite enye, ariko ko hari n'izindi yakoranye n'abandi bahanzi barimo Mario, The Ben, Kevin Kade n'abandi. Nkuko twagiye tubibona ku bijyanye n'urugendo rwe n'umubano na The Ben, Element yavuze ko uyu muhanzi yamubereye umuvandimwe kuva bakimenyana muri 2020 ubwo yatangiraga gukorera muri Country Record. Yagize ati, The Ben yambaye hafi cyane birenze kuba ari umuhanzi, ni umuvandimwe. Ndi hano kubera we, ndishimye kandi ni byiza kuba ndi hano. Ayo ni amagambo Element Ere yatangazaga ubwo bari muri press conference cyangwa se ikiganiro n'itangazamakuru mbere yuko igitaramo nyamukuru kiba. Murabizi ko hamanza haba icyitwa press conference, nyine ikiganiro n'itangazamakuru. Ni amagambo rero Element Ere yakomeje kugenda atangaza menshi cyane ku bijyanye nuko we na Tiger ari abavandimwe ndetse ari n'inshuti. Element yasoza avuga ko yagizeye ko igitaramo cya The Ben cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 17 Gicurasi ubu ngubu kiri kuba kiraba ari iki gitangaza. Ati, Imana ibahe umugisha. Yavuze ko gushyigikira The Ben muri iki gitaramo birenze kuba akazi, ahubwo ari urugendo rwo kubaka ubushuti no guteza imbere umuziki nyarwanda. Ati, numva ko tuba turi gufashanya biri kubaka umuziki iwacu. Element ndagira ngo kumve kano kantu, yatangaje ko 155 EM yafisinyemo amasezerano yo kuba umuproducer, ariko nanone akaba umuhanzi wigenga. Hari ukuntu umuntu aba umuhanzi ari muri label, iyo label akubujya igikorwa cyose agiye muri label ibigiramo uruhare, akaba ari umuhanzi wa label nyine, akavuga ko nimba Element agiye muri Uganda abiziranyeho na 155 ku buryo banamubuza kugenda. Element ntabwo ari ayo masezerano yasinye muri 155 EM. Element yasinye muri 155 EM amasezerano yuko ari umuproducer n'umuhanzi ariko wigenga.
kuba wari umuhanzi wigenga bimwemerera kuba yaza hano mu gitaramo cya The Ben Tiger akabasha kuba yakora. Hari element mu mishinga enye amaze gukorera muri 155. Iyo mishinga yayishize ku rukuta rwa YouTube yamuhesheje abamukurikira 449 kugeza uyu munsi, aho ku ndirimbo yahereyeho yitwa Kashe yasohoye maze imyaka 2 hanze, yasohoye mu mwaka wa 2023 akiri muri country record. Element yere iyo ndirimbo ye imaze kurebwa na miliyoni 12 ku rukuta rwa YouTube kuba mukurikira mu gihe cy'imyaka 2 hamaze imaze kurebwa na miliyoni 12. Hanyuma yavuye muri country record yerekeza muri 155 mu mwaka wa 2024 nibwo basohoye indirimbo yitwa Food to wari kumwe na Rosikana ndetse na Bruce Melody. Iyo ndirimbo yitwa Food to ihamaze umwaka. Iyo ndirimbo rero ikaba imaze kurebwa na miliyoni 24 z'abamaze kuyikurikira ku rukuta rwayo rwa YouTube. Hanyuma nyuma mezi 11 ashize nibwo Element yamuritse indirimbo yitwa Mirere. Iyo ndirimbo ikaba yarakozwe muri bwa buryo bw'injyana ya Element yitwa Afrogako. Iyo ndirimbo rero mu mezi 11 maze hanze ikaba iri kurebwa na miliyoni 7,400. Hanyuma umuziki aheruka kudutamo ni umuziki witwa Tombe, imaze ukwezi kumwe ikaba iri kurebwa na miliyoni 4,700 ku rukuta rwa YouTube. Bumvikana ko Element ari umuhanzi mwiza ndetse n'umuproducer mwiza. Urumva ko afite imishinga iremereye cyane gukora indirimbo ikagera miliyoni 12 mu myaka 2 ugakurikiza ifite miliyoni 24 mu mwaka umwe, indi mu mezi 11 ikaba ifite miliyoni 7,400, indi nayo ikaba irebwa n'abasaga miliyoni 4,700 mu kwezi kumwe. Birumvikana ko Element akunzwe cyane. Hanyuma ku rukuta rwa Instagram Element akurikiranwa n'480. Element rero icyo yashiragaho umucyo nuko yavuze ko amasezerano na 155 agikomeje kandi ko akomeje ibikorwa byo gutunganya umuziki indirimbo. Amasezerano ya Element muri 155 iyemaze arangira mu kwa 12 k'uyu mwaka, kuko ni yasinya n'imyaka 3 ayasinya muri 2023 mu kwa 12. Bivuze ko mu kwa 12 k'uyu mwaka Element azaba asoje amasezerano yari yarasinye muri 155 Abantu benshi bari bakomeje kugenda bibaza ko Element yavuye muri 155 bitewe nuko abantu benshi bakomeje kugenda bamwandika inkuru z'uko yasohotse muri 155 abandi bati Element yagiye cyangwa se abandi batarimo. Gusa Rwanda Mudu TV irahakubera kugira ngo ikugeze zindi update zigiye zitandukanye. Ngaye nguko rero bakunzi ba Rwanda Mudu TV mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose bya buri munsi bijye bikugeraho. Hanyuma ukundi iyi video ukanda like, na hanyuma udusangize ibitekerezo byawe muri comment. Hanyuma niba wifuza kuyisangiza na bagenzi bawe ukande share, dukomeze tubane no mu zindi update. Ciao ciao, hasta la vista.